سلاو گهدار و تماشاوانن ما شخوا ایروژی دمک دیار کر بو بشه پروگرام سیاسی شخوا ملگل انداما کوردیناسیونا تفگر اجواکا دموکراتیک تفدمه برز فوزا یوسف بکن بخیراتی گلک سپاس سابن گلک سپاس بری هر تشتی ام بپرسن که اف ایریش چما سرمده هات ایریشا ترکیه بری گوز در باسی پرساوه ببیم yani تبایی برینداری گودو گهاشتم قامشلو از جبوان حمیا بیجم انشالله دمکی کنده yani برینه خو درمان بکن و برینه وان باش ببین هر وها تبایی شروانه چپراده هر چقاس اگر بس چی بو به فقط این شهر بردوامه زوان حمیا جی سلاو دکیم و او قهرمانتیا گو ev 12 roj didin nişandan em piroz dikim brasti yani ev yani eriş çima hat kirin az gelek sebebi ve hene askarım bejim libele eğer mere usat çend halad yani komiser hebike yek yani devleta Türk u Erdoğan ji despeka bejin kriza Suriye hatta naha استراتیجی کوان هبو او جی یعنی دهره مروجلات ناویند به باندور بنو حتی یعنی ارمانجی که اردوغانی وسا هید بجه از خوازم ببیم اتاتورک دویمین چاک و اتاتورک جبو ترکا جمهوریت کاوا کر از جی دست سالا یکمین جمهوریت ده هناك يعني تشتي نحجبو ناوی مجی تیکی ویدیرو که ده هر وها yani جبو ve Ermanca xo pek bine behezin selefir ket nav yani ittifak edi u xost yani ve Ermanca xo pek bine yek mejarek idine u yek bingehinci Erdoğan de hilbijartin yani belediye de binket de ve yani pevajoya derbas buydu و پیوستیاوی بشارکی هی کو جارک دنه او شعبیا گو وندا کری جارک دل دردورا خو کوم بکه اویا جیل سر چه انجا بکه سر اساس تعصب يعني يا قومي د تركيا د پیش بخینن و اف رايا گشتیا ترکی جارک دن يعني سر نجات پرستی لدردورا خو کوم بکه چونکی او دخوازد يعني yani hilbijartine ye goten disa ser sultay biminu disa sulta xaberdawan bike veya ji ancak biçi veya biki bir şerrel hemberi kurda yani be çi proje ya go kurda mafi kurda yani musoger biki yani ji mesela hedefeki usa peş bixine Erdoğan dijminatiya vedik yani Erdoğan hebuna xol ser tinebuna kurda de durunuşkandın jbo ji yani veya ev erişaya jbo şer yani serkeftine ki derve de serkeftine derve sulta xoya hundur be Paris'e evji ve Ermanca ki ya düneci naha jbo Erdoğan müdahale xoya Suriye ve müdahale xoya yani qırqırına kurda pek bine Daesh u Cebhetun Nusra u egon jxord bejin arteş azad avana hamu karani na bana divan salin derbasvid brasti hamu binketin lemberi yani YPG piştre mesela kasede hata bakırın binketin Türkiye yani Erdoğan mecbur mako ija avtekeve şerdi yani kesin yani rehasne go kartani nikaribun Ermanci Erdoğan pek banyana mesela Daesh ye heriz xurt yani derket meydanı و پر دستکی که مزن داداش ترکی لیبلی وانجی Ermanci Erdoğan pek nani binketin de انجام ده نه Ermanci Daesh tişte go Daesh nikari bu serxistaya hem de komkujiya kurdade hem de perçekerina heremedi hem hemen demedi de runuşkandına aluzi de heremedi yani aluzi peş bixinin vana nikari buş boje Erdoğan iro kare go Daesh nifçeşt yani ser naxist دخوازی بردوام بکه هر وها دخوازی جبر کو دوزا کرد ترکی جهه نخوازو کول وداره کرد بگن مافی خو نخوازو کول وداره سیستمی دموکراتی به آوا کرن نخوازو کو استقرار سوری چه به جبر کو آوانا همو ولی وگره پلانا ترکیه یا اشکره چیه جبو خو جبو تهدید بکه جبو جی yani plana Türkiye aşkere proje ya revebriya xosartek bibim plana Türkiye ko yani tu sisteme ki go mafya kurda dedi misoger bebe yani deve nebe
و هر وها دخوازد هرمده هرم روجلات نابینده دخوازد به باندور به yani naha ne tenel Suriye mesela dikkat bikin yani İrişa gol serve dere peş dixine mesela qaida vani başika bu çencer Irak jwan dixwaz paş dibikşen paş nakşen disa mesela tasdir kirin avani silaha Libya mesela yani Erdoğan usa de ser heremi dixwazı otorita xwe ava bike esas yek eveki usa jey gelek sebep merekari beji ama de encam ede az karim veya bejim brasti tişti go Daesh nikari bukraya و بسر نخست Erdoğan söz dayık o web ser bixine o dixwaze davet de jezve bejim Erdoğan dixwaze ko Daesh be planê dixwaze go Daesh ji destê Hêzê Sûriya Demokratîk rizgar bike û pê zextê ser dünyayê bike ku işte binarin eger hûn wek min nekin vayê ev weraqe di destê min de ev pelk û kingaz bixwazim ez ê dijî web kar bînim wekî meselê penabera yani bana hamu hevdu tamam dikin hevdur yekin aynı silsile hizmeta hemen diştikin hizmeta plan etken okey beriko ev eriş dest bebeke çi tekili bu ara çebun taybet hevalbendin ve yani ev mesele tekiliyan tabii ki gelek yani hem aliye koalisyoner hem mesela Amerikiyarı yani hatta demek ki direce yani geften xwarin şu ne tane gef yani me veya dizayn ko tane gefninin brasti o bonji yani yani hem qasede hem mesela revebriya xoser bu an tekili çekirin ko gerek ev tehdit rabin yani bir rengi hem şerrekil hem beri Daesh dikin o ev tehdidana bandurdu ki fakat yani gur de encam edin havan heze god Suri dışarı dikin yani herkes bu berjwendi xwe dinav tekiliye değil o beguman yani bir yere daviye dil ser esas berjwendi xwe dedin yani ittifaqa god Jeffrey dedi xost çebiki yani bu go ev şerbi rawastandın henek havuldan derbaret çebun tam naha vakti merev bir çavid nare çuqasa bu havuldan ciddi bun ne ciddi bun ev müjarek gücüde ama yani bu ev şaraya çenebe brasti yani guri go meji şopan hem revebiriya xoser hem ji qasede gelek havuldan kir ama yani Türkiye pir biryar bu çünkü vaki mugot yani Erdoğan hebuna xwe li ser veya didrunşkan servi şerî eğer bu mesele hebunu tinebune bu yani bu Erdoğan bu partiya wî bu devleta wî ide dibe müjarek vücuda ama yani dibe derbarê de ez karim bêjim yani bi hemû atrafarı yani berî vê mesele bi hemû atrafarı hewldan çi bû go ev şaraya çênebe çünkü yani me pir cara got yani gerek em pirsgirêka bi diyalog çareser bikin ne bişer ama ısrara devleta Türkiye çêbû ku şvî şerîl dar bixîn yani başa çima ew qasî Amerika di şexsê Donald Trump de razîbûna Erdoğan dixwazin yani naha beguman mere dediğim şurovetkin de encam edi çuqasa agahi de deste mere de ev qosa mere kare tahlileki mevdu'i u rast bike yani tahabutak hey yani barabi dibejin işte yani çıt xwazin çevdikin de bigişti yani her çuqasa Amerika dedi vaki walateki muessesati tepe nasekirin yani serokni kare tanaxwa biryar bigre işte kongres tenaxon kare bir yer bigre ama yani du alevi işi hani brasti yek yani naha yani Türkiye ve Amerika behavr ittifaqı van strateji hani go bisat yani sat salı ve ittifaq van ittifaqana hani lebele yani gelek nako kiji hani de roja irode ne tane mesela kurda yani amcana gereki veya ji perbaş fam bikin yani روش تکلیه امریکا و یه ترکی نه تنه سر کرده آواد بن و نرسه تنه کرده خراد بن گلکیم عالیه وجوده هنم لبله تشت دیار yani از بیجم تخابوتا که ده قرار سیاسی امریکی ده هی و veya pişti Trump'in betir veya derket berçava Trump mroveki ev yani tacireki mezene brasi و مرove safakata yani و evan safakatana ji insan tüccar وسا اوه ناپرسن yani milletek te katil kirin milletek te kuştun nizanım insan fakir dibin yani
احتكار çedi tu eveki usanin derdeki wan usanin çok az kazanç bikin yani jibo van kesên bi vî rengî yani jibo vê tabaqaya tabaqa tücara yani çi xwedê jî pereyê û fermandar jî pereyê û rêvebirî jî pereyê yani perel ku bi wir yani xo yani divê mijarê de hem safqat ticarî yani hene bêguman divê mijarê de dibe ku hinek soz yani jibo mesela hatibe dayın jibo yani dema peş tekiliye Trump u Putin mesela hani meselede yani ev vekşandına Amerika hizmeta Rusadı ki bir guman yani Rusiyin beter bir hezbin deheremedi ev yani tekiliye ve dibe ku beyar hebe yani pırsava gu Türku Rus Türku Trump ama yani mesela brasti pır aliye ve abade ve cuda hene yani ez beyad bejim yani hem vaki devleteki NATO tekliye wani pır demdirejuye kuir hene strateji hem de aliye aburi de disa gelek yani greydani wan bhevheyi o Trump ji jibo vitişte heri esas ko kazanç bike İdi diyarı ko hinek safqat ve derbarê de çêbûne ama yani muessesatê dinê Amerîkî jî gorî got draghandinê de em dişopîne ez dîsa yani tehaffuza xwe dim çünkü birastî yani de encamê de istixbarat divî şî de heyî de encamê de gelek tiştê ku em nizanin dibe ku hebin yani gerek wisa mere dedî baweyekî besît û saf nêz bûyera nebe ama ego diyar ji me re niha ego mere tehlîl dike yani ev heye planeki safqat ticari hene bi Türkiye jibo ev plana peş bikeve rej boye tevekirin ama encama sekna Türkiye siyasi u ya askeri de heremedici nelgor xosteka Amerika'yı divirdin nakoki heye dinaberi berjewende Amerika'yı aburi u berjewende ye Amerika'yı siyasi u ye demdirej ya askeri de heremedi nakoki heye ev nakoki adna pevçuneki mezinde Usa diyarı helvesta Trump jî bi mesele safqat ticari bi girêdayê li baş hûn hetanî çi astê çi radeyê bo vî şerê amade bûn yani me tewaqqa dikir pir kesatê digot tehdîd veya digot gefa dixo yani birastî pir cara me civînê gel jî digot têbîran min civînek li Kobanê çêkir yani bi hejmarekî wisa mezin من قلت يعني أم جريك خوش بو حمو احتمالي خراب أماده بكن يعني أوكي مزن هي يجبو يعني يجبو ديالوجي هولدان هي أما جريك أم خنا خابين راستيا دولة تركي كرد تركا باش ناسكن بلكي الدنيا ده يهري باش تركا ناسكن أمن يعني بحكم يعني دجمناتيا جو بكردار دكن fakat brastî aliye gelemedi yani carna tiştê got em dixwazin bibîsin em guhdar dikin tiştê got em dixwazin bawer bikin ne got tedî wê çi bibe yani dime de aqlê Kurda de pirsgirêkekî me wisa heye mixabin ji bo wê jî yani wekî em bêjin hereket wekî yani şervan yani veya her tim evekî wisa hebû ku em çawa xwe amade bikin ji bo vêya re hem de aliye bunyat tehdîd işte dedim bejin yani hûn dibînin yani xendak kolayın ama veya eger tehtimala şer daneyên tübê xebatê nake û birastî de aliye yani gelekî mesela teklîfa wê jî gelek zêde bû ama veya wekî karek yani wek ewlewiyyak ka gerekî bêkirin برز فوزا شخوت بحثا شر و کارودان شر کر دسپیکا شر همو انین شر لتواهی سینور وکتن گلو چه ارمانجا ترکیه بو جوه ایریشا گران نه yani وان taktik الگورنری نامه yani وان نشبگو دقت بلاف بکن yani سرکانی و سرگری سپی yani هناك جياش تعجيز بنوانا يعني منوسا برشركي جدي بود ام بيجن ديركي القامشلو لكوباني يعني من بيج مثلا بون فان درانا يعني فان alana dirbesi yani van cana taktik hat kirin avan esas yani graniye hoş huşudat hoş ser gresipi u ser serikani kirbun ama yani de taktik askeri de işte usahanı mesela tu usapır cihat
وسات دي نشاندان تو هدف دکش بو تقویه مثلا جور نشینه yani tu hez neşine ji bo tigraniye xwe ne ticiyekî ji bo diqeta te belav bibe yani van tiştê wisa jî tên kirin yani. Baş. Di heyama şerde çi teklîn siyasî bû were bûn û kî bûn? Yani ev binarin de nêzîkatiye got yani rêveberiya xweser berî wê tevdem piştî got rêveberiya xweser hat avakirin û xwesas kir her tim nêzîkatiyekî wisa hebû ku em bi hemû etrafa re gerekî di nav tekliyê de bin çünkü Sûrî demekî yani dirêj ji ew ê derket yani ji pirsgirêkekî mehellî derket bû pirsgirêkek heremî û dunyayî pêwîst ku em ticarî xwe bi tarefekî tenê re yani teklî çê nekin hemû etrafa re û bi rastî ev nêzîkatî berdewam kir wexta ew ê dijî berdewam kirin demê derbasbûyî ji divê demê jî berdewam kir yani bi hemû dünyayê re ez karim bêjim yani belkî yani wekî bi Ewropa re yani teklî bi Rusya re bi rejimê re yani ji bo me çi baş be ji bo gelê me çi baş be ji bo ku em vê yani vê êrişê vala derxînin ji bo em gelê xwe ji komkujiyê rizgar bikin çi pêwîst be ji bo jî bi yani bi Amerîkaya jî bi Rusya re jî bi rejimê re jî bi yani mesela bêjin welatê Araba re jî yani bi her kesî re teklî pêşketin divê demê. Baş dünya hemû jî ji bo piştevaniya we rabû serpiyan û dawî tiştekî balkêş li ser rûyê erdê çê nebû hûn çi dibêjin? Yani niha hinek yani bêguman sebebê wê hene ez bêjim yek yani vî tiştaya hîn bêtir Amerîka yani hem navbertî dike hem jî wekî rola garantor û van dewletê mînak wekî Yekîtiya Ewropa yani pirsgirêkê wan jî hene wekî wan welata û tangaviyê wan jî hene mînak mesela pirsgirêka penabera ji bo Ewropa pirsgirêkekî cidî dîsa jî mesela Ewropa helwest danîşandan ama hîn baş yani helwesta wan hîn yani baştir dikarî bira mînak di helfê NATO di cidî kirin yani mesela Fransa daxwazî kir ku Tirkiye ji helfê NATO derkeviyan ji helwest bêgirtin ama yani divê alî de yani em gerekî veya bidin berçav tekiliyên me wekî Kurd ev çend salî pêşketine bi rastî tevgo yani wisa pir dîrokekî wê du dirêjînîne careyekê di dunyayê de li ser bûyerekê ew qas helwestê nîşandan ev ne tiştekî hesanî û tit yani diqet bikin براستی دیروکا نهجی دیروکا کevin jî de yani ew qas piştevanî ji bo mijarekê çê nebûyê yani ev wek serkeftinekê gerekê em bigirin dest û ne tiştekî basît e wek we jî daxuya kirin em neveya têr jî nabînin pêwîst bibe qerar na veya îdî ew ê vigirê dayî ez bêjim yani hinek tişt belkî bi yani bi demê jî vigirê dayî acaba hîn bêtir yani dem jê re pêwîst e ez bêm niha mesela ev meselê hewldaneyê Amerîka carna yani ew jî dide yani ew zextê yani bi pêşketina re kêm dike yani zêde dike yani ez bêm bê encam namîne bi rastî ev dexta gotê kirin fakat yani bêguman tiştê got her tim em jî ji van welatar dibêjin em bên gerekî biv biryar niha biryar du hêz henin yek êgol Sûrî bi bandor û karin ew bikin yek Amerîka yek Rusyayê bi rastî êgol ser Tirkî jî bi bandor yani evana jî yani ew qas safqat bi wan bi Tirkî re çê kirine yani ji bo ku alî sîlaha de alî aborî de yani wisa ama di deqakê di nayê guhertin xuyayê pêwîst e em vê zextê hîn mestir bikin hîn xurtir bikin ji bo ku ev zext bibe tehewlekî yani di biryarê de çê bike yani ez bêm heta niha negihaştê em gerekî wisa ehbat mer çê nebe em nebêje wala bê maneyî bê fêdeyî ne wisayî yani hîn dawiya vî îşî nehatî em pêwîst e ev zextaya tekiliyê xwe hewldanê xwe berdewam bikin ku yani ev kemiye bi newîye biqul bi newîye dalê qerara de ez bêm hinek tişt herhalde belkî jî yani nuduc jer pêwîstin ji bo hinek çê bibin bi rastî yani wekî din tu tefsîra wê nîne yani baş plan Amerîka ne diyar e û hêza xwe ji devera me
ادیوت کشینه فکشان دیشی آنها امریکا لدورا ما هنیانا و اگر هبنجی چه کاری وانه يعني أمريكا هناك دفرة هن يعني بتمامينك بنك شيء يعني إيجو هذا بري هي حتى أنا هوصل جوري آگاهی مگرت يجي طبيبان آگاهيانا بر مرن كار بيج دقيقا çünkü وان مجارين عسكري سرين يعني إيش كثير نابيجن أمي يرو خوك شينن çünkü mes دفكشاندن هذا يعني فكشاندن بر تشتكي خطر دمجاري عسكري ده يعني gerek parasına ve per baş be gerek امبيجن برسريبه يعني الجورة آگاهی ما إيه هي بري يعني بيبجوها هي دوسا رسميش في درك هين كاس نتشوي خكوم دكن سرها يعني جي دوغهرينا جي جوهرتن مثلا وكيش كوباني يعني خوفك شاندن إيه رخي غريسيبي مثلا تدي أو تشافديري وان هبون وانا خوفك شاندن أما جفر چونن نچون يعني الجور يعني آگاهی ما الفرن أما هجمار كم بوي اشتوك بري ام veya نزانن براستي و جي وان جتدي عسكري ده انجام يدت وصل فلان درين نل فلان درين اما يعني نقول آگاهی ايكوباني يقو يعني خوفك شاندن يقو مارك اسبرجي ويس به ديار كركو او دناوا چند هفته اند هزي خوف دكشين عراقي جي او جوكي آگاهی پار وكربو اما هيام جيش خو ديار نكرو كي تاغوتي اما في مجارجي بدن عليكي ام لسر كفتنا بحكومه سوري رباخفن چاوا اف دریوه بو دریه رکفتنا بحکومت سوریه نها او دری يعني ما وكي برنسيب يعني وكي مبدأ اف دريايات تجار نقرت يعني اباجن سببي وي اف يعني ام دبيجن بروجا ريفبريا خسر بروجا قود هندري دولة سوري ده يعني بالديمقراطيزه كرنا دولة ام ما في خمسو قربكم جبوجي تو مخاطب ما كين يعني دشاره سريه د مخاطب ما وحمو كسي خو معارض بين يعني حمو كسي جو هولدان جو هرتنش مخاطب ما حكومه سوريا ناتنكار بج زي مساله يك طرف لي يك طرف ازي شاره سريكم جبوجي يعني اف هوجي زانن مثلا قالك جاره دراغاند نج دركتن بحكم جو تدي اموان بهفرنج يعني هالقامش لو الحسكي يعني دناف هفدي هناك مجار جبوي جارنا بلند بو جارنا نزم جارنا الشرط بو جارنا والحاصل يعني براستي داكتنو هلكشاندنا في ابي بو دفي مجار ده هناك قواسم مشترك يعني دفي مجارا يا اريشد نا تركي شيء حكومه سوريا هرتم ادعاء دكو يكيتيا اخا سوري دباريزه سياده دولته yani otorite devlete gerek bir parasın o gerek Suriye perçekirin eve her tim Suriye veya dibeci vak hükümet و سوريا دولتك شرعية الأمم المتحدة يعني شرعيتها خواندا نكري مثلا الدولة دنيا يقولون كريس شيء ونوصابو يسوري أف روش نهاد جهرتن بحكم يعني قانون نافنة تويجي حق حكومة سوري تحالي حاضر دقوة سينوري بباريس نال قولي چارەسەریya me siyasi jî nel dijî yani em dibên dewletek ne navendî newsa em dibêjin işte dewletek ne merkezî em dibên dewletekî got xwalser rêveberiyê xweser bi dirûnişkandin ama di proja me de jî divê yani divê haletê de dewleta merkezî wê sînora biparêzin yani bi proja me çareseriyê jî ne nako ki ev yani formîlê got hatî nîqaş kirin servî esasî ji wan يعني بوان رهاتن نقاش كرنكو يعني هون جي داخواني ددن هون دبيجن اف احتلاله هون دبيجن اف داگركريه و ام جي دبيجن اف داگركريه هون دبيجن ام سوري پرچن نخوازم به پرچكرن ام جي دبيجن چارەسەری ام دندري سينوري سوري ده ام يعني دخوازن هون دبيجن نزانم يعني پيوست اف سينور به پاراسن ام جي دبيجن gerek به پاراسن و چاغي ورن ام به هر فرميله کی پیش بخینه سروي اساسي اف يعني هات کرن yani pratik de çava bu çava ne bu ez bavarım ev mejarek cuda ama yani sebep ev bu veci bir havi nikaş buan rahat kirin diyalog hat kirin و ev formil hat peşxistin ko yani leser sünor heze xo bici bikin heman demed behevre lemberi ve dagirkeriye bir avaslandın çünkü naha evleviyame wan gerek ev bi yani ve mejarendine yani
piştratên eger bê nîqaş kirin servê esasî nîqaş çê bû. Rola Rusya di vê rêkeftinê de çi bû ya rêkeftina hikûmeta Sûrî re? Yani Rusya evekî wê wisa heye hewdanekî wê wisa heye ku hikûmeta Sûrî hêzê wê biçe her derê. İdlib jî dixwaze wisa bike tedî wedî der'a de jî di Ghûta de jî wisa bû yani. Yani fakat bêguman bi çi rengî bi yani encamê wê yani tedayiyatê wê çabin li gorî wan yani. Ev di mijarekî cuda ye yani. Tedî hinek tişt hene çi dibêjin nîqat noqte got dighên hev û noqte got nakokî. Yani divê noqtê de mesela Rusya jî hevbeşin. Inu heqê hikûmeta Sûrî ku hêzê xwe bişîne hemû derê Sûrî. Yani servê esasî nêzîkatî wan yani wisa muarrid nebûn yani. Di hinek mijara de tedî tamatul çê bû yan jî mesela bêjin nêzîkatî wisa bêguman yani yani tedî mînakê yê quwetê yê Kobanê pir dereng çûn. Yani mesela êrexê derbêsiyê hîn neçûn. Yani eveya sebebê wê bi Rusya re çuqas girê dayê têkiliyê Rusya û Tirka ve mesela ama di mebde de Rus jî dibêjin pêwîst quwetê rejîmê ew bibe rejîm jî û em jî yani divê mebdeê de gihandina hevdû çê bû. Hîn hêzên hikûmeta Sûrî û Rûs li pişta wan bi erkê xwe ranebûne hûn ji bo vê dibên çi? Yani min gotiya di pirsadinê jî de na rejîm mere nikaribêje ku wisa hemû biryarê got digire yan jî dikare pêk bîne yan jî çünkü yani bi rastî di vî şerê yek û heşt sala yani hemû hêzên Sûrî pir xwîn wenda kirin û rejîm jî pir xwîn wenda kir û rejîm niha nikaribêje wallahi ez pir yani tedî ticar baskê xwe nade erdê ama yani aliyê eskerî de ez pir xortim aliyê siyasî de otorîta me her derê tê qebûl kirin ne wisa yani û aliyê ew dijî yani aliyê navnetewî dijî mesela zextekî gelekî mezin ser rejîmê heye û ev dihêli ku hîn bêtir bandora Rûsa li ser rejîmê xurt be yani çünkü Rûs wekî dîwarekî li hemberî Meclis-i Emin mînak ji bo qerar bigire yani rejîm muhtac ku yani em bêjin tiştê Rûsa qebûl bik yani ji em pêk bînin ji bo wê yani ev nepêkanîn ez bên bu bu'dekî wê bi vî rengî heye û di heman demê de jî yani bêguman yani çiqasa yani qewet jî aliyê qewetê jî veya biryara siyasî ya got digire alî wê pratîzekirina wê çiqasa hêz heye ez bên bi veya vê girêdayî de encamê de yani her tiştê got rejîm jî dixwaze bir qenaeta me nikare pêk bîne yani. Rejîm ji xwe nikare her tiştî jî pêk bîne me ser zimanê şêwirmenda serokê Sûrî jî Huseyna Şaban me dît dibêje Şam nimûzecekî wekî Kurdistana Iraqê naxwaze li aliyekî jî dibêje ez ê sînor biparêzim ev nakokî çawa rû dide yani em jî nemûzecekî wekî Iraqê naxwazin yani yani wextê ku em dibêjin çareserê ewan uqdakî pir mezin çêbûyî yani belkî di Sûrî de veya heye ama di tevayî rojhilatna navîn wextê ku tu dibê dewleta nenavendî di eqlê wan de gelekî ew çê dibin bi rastî li Iraqê dîmokratiyet pêk nehat Iraqê dîmokratiyet pê nehat yani niha li gorî destûra Iraqê pêwîst bû ne tenê herêma Kurdistanê hebaya pêwîst bû mesela herêma Şîîya jî herêma Sunniya jî yani Iraq ji federasyona tê ava kir fakat mesela ji ber ku pêk nehat binerin niha herêma Kurdistanê gelekî tangaviya dikişîn yani ana mînak em bêjin ew model li herêmê Necef û van derana jî pêk bihataya tedê dewleta merkezî dema xwe ferz dikî wê Necef jî li hemberî wê bisekiniye ama na mesela herêma Kurdistanê tena xwe dimîne li hember dewleta merkezî çünkü li ciyê dinê pêk nehat bu mesela Kurda û Araba naxwe esas destûra Iraqî de pêwîst bû hemû Iraq li ser esasê iqlîma bihatarê xistin kirin û tedî yek ji wan jî iqlîmê Kurdistan yani ez dixwazim çi bêjim
ام براستی دخوازن کو یعنی تبایی سوری دناف سیستمی که دموکراتیک مثلا ما عرب و کردان نا مثلا işte باکور سوری و باشور سوری نا اما يعني ایوان يعني الگوری وقتی گو هری رژیم ضعیف بیله يعني 2012 ده دیسا براستی قد تجاری دفج اوی خبر ندن يعني نها جوسان بیجن و هر تشتی باش ببینن پر هاتی گوهرتن پر يعني امی خو بخابین اما هناك تشتهنه خو سر ما فرض دکن بسر ما جل سروانجي يعني گوهرتن تی فرض کن اویا چکوسا بکرن چکوسا نیکرن ایده تدی عایدی وانه اما کس نکار بیجی کو امی وگرن دما در باس بی نه سوریا بریه نه امی برینه نه اوی برینه يعني هركس ديوانا خو سر ما فرض دکن کی روحی زمان باش بخوین الگور قناعتم اوی کارب پیشکتنا چی بکه اما تل پیشا زمان بسکنه روحی زمان نخوینه يعني نابه يعني وي افيش بختم يعني باش جا خفتن انت جيش خو برسك تشيكرن قالوا او امادنا الگور ريكفتنا بوره برفانيه دبر باكرو روجلاتي سوري ده بكن بنرن يعني او برفانيه دبر باكرو روجلاتي سوري دناكن يعني او برفانيه دبر گوتني خود كن كو نخوازن سوري پرچه ببه و نخوازن سوري يعني سياده دولتي جهوري راب او جبوي هاتن يعني هم gerek veya بزانبن يعني خونه خابين شهاتن ما بباريزن نا اوجي يعني يا كم بيجن مقلت يا دتش دجين هفدو نا قابليه تواني عسكري تشقوسي اموي نكارن تدي حكم بكن اما يعني ده انجام يد بريار پر مهم الگورنري نام يعني بريار پر مهمه وبريار بيك انين پر مهمه حتى انها يعني قسمه كيش برياري هاتي بيك انين اي بيستلم هول بدون جبوغو قسمه نجي بيك ورا جبو يعني ام تدي ارمان جامع يعني مرتري بخونه جو ناطور بكوجه جرنا ام درن ناطور يعني بيوسناك يعني وساته تو اوك يدكي يعني تو تخوازي تشتكي بيك بينش بو جو بيك ور غريكي هولدان تهبن وبيوست يعني ام هر من الاولويه هر دمك اولوياتي وهن يعني نها اولويه ماكو ام في داغر كريه بسكينه نوسا جبوش غاوكي اريني دو دربارت به اوت غريكي جمرك به هول بدو كير بك فرح بك هول بدو كو تكنچ يعني غريكي سر بيابن ازبم يعني برياركي ارينيه اما كيم و بيكاني ناوي دجي تماطل هي زحمتيجي هي بيوست ام سر بخبتن جبوكو ام ويا خرطر بكن يعني وكانجي روس بگرانی در واسی وی شریبه بن و اردوغان را بیجن بسه شخوا جوینا وانجی به اردوغان را بیستو ددوی و مهیه والله روس نابیجن يعني ددمكي كنده پر زحمت روس دخوازم کو تركي حلف ناتو درخينن روس دخوازم کو تركي و امريكا جهب او ببن و تركي در باسي رخي وان ببن ناوي ويا يعني حمو هولدان خو سيرفي اساسي دكن وجبو يجي مثلا دقات بكن جيكي ددن تركا وجيكي تركا دغرن جيكي ددن تركا بر معادله كي عجيب وغريب لسوري تي مشاندن مثلا وان قوتن جورن ادلب اشتركار ايش مشرفه تدي وجه سد مشرفاتو يقو اشراف دكر مراقبين روسا قوتن ورن وروسا قوتن ورن جبهه النصره كنترول كن يعني قلت امي هرن ديرازوري بو كمال شربكن اي بشتام فالا بمينه اشتركار رول دان يعني قلت هون لفربن وحتى امتين ان هاد بيفام هاتن يعني ما تشكاري خكرن وگرن ايدي دركه ترك جدرنا كيفن يعني وبراستي وچغه مجروسار قلت ما بنر ونوسات كنا ما بي انجام جاب از خوازم چي بيجم اوجي تكتيك دكن يعني فردستين ب وصا پرچه خوازم پولتکای خو پیش بخین جبوج يعني حتى جو تكلي تركي و يعني اوي يعني امريكا وان مثلا اگر روسيا هي خو قطبك بيج والله يعني تو انجام جدرنا كيف يعني يعني ترك
خدمت من ناکن خدمت سیاست من ناکن دبی کوه چغله بقلبه اما yani pozisyon anhadı em tek bendavariye ki usa go Rusya hem beri Türkiye şerbike hatta Rusya dibejit beyaz nahelim go rejim u Türkiye şerbike çünkü eğer rejim şerbike mecbur Rusya jwan bi Paris'e çünkü müttefiki hevdu stratejin yani ve ser işe jwan çebike yani demek ki kinde ezbem bendat şek usa emin اما لسر کفتنا ترامپ و اردوغان باخفن خاله ویرق کفتنه چنه گلو تشتا چاوشوغلو جی گوتیه وزیر دروی ترکیه گوتیه راسته تشتا اخافتنه کو هاتنه کرن یعنی الگوری خالو رهبندن کو او ره کفتن he خالن وینی ندیار جی هنه و هم بکارمش بره بحثه مشارب کن yani تشتا گو یک گو هاتی قبول کرن جهلی ره بریا خسرو جهلی قصده به ki şu daxuyani xoşit gotin agrbesi. Agrbesi u hati gotin ko sinore yani serekani u gresipi. Naha beguman yani tişte go balkeş dve evde yani daxuyani ya yani cigres seruki Amerika u daxuyani vezireye derveye Türkiye mesela بهفر جوین چیکرن و بهفر اتفاق کردن اما جدا دخویانیدن yani mesela pırtıştaki balkeş bu brasti çuma mesela بهفر evne kirin acaba nerinin juda hebu yani persen dilhember ragane persen juda her ülkeleka hev duvala derxin nizanım yani bana hamu persen sereme de jivana persen ve em hevdudun fam bikin fakat yani tişte go hati ev madde go te çen madde hatın danin lugur ko yani et zanım qasada u revebriya khosarwan madana be Amerika niqash nekirin jbowej yani naha qasada da yani da gotin ame yani bar niqash bikun ul servi asasi dvan penj rojade helwasta meçi u ame diyar bikin brasti agribes ji çene bu yani evji şu şerber devam bu yani dvan dro serojin şerber devam yani Türk pe iltizam ne kirin o eriş kirin Türk'a çetaji hemen demedi jbo ve yani divan madde go yani jgeri wan madde haneninin emwe nizanın lebeli yani tişte go em zanın yani rebe biriya khoseru o qasada liser tane agribesi çünkü zaten yani agribes na kabul kirin te wate go tudbeje ez dukhazım şer farz bikim bu evji بمرد ناف ناکوکی دی yani her tim hem dibêjin bi çareseri bi diyalog û be be çareser kirin yani îdî bawerim divan droje pêşame dû hinek tiştîn bêtir zelal bibin baş şu ew xal jî bi wekî we gotî bi Amerîka nehatinin parve kirin çi di navbera Mezlûm Ebdê û Trump de hatiye gotin dûyê têkiliya telefonî de General Mezlûm Ebdê jî xwe şoqek di nava raghandinê de çêbû demê ku got peywendiyek di navbera General Mezlûm Ebdê ve pêk hatiye û Trump pêk hatiye gelo ew têkiliya telefonî çi tê de rûdayê yani hala emun jwan bipirsin hîn baştir birhastî yani de encamê de tefasîlê wê jî yani em jî pir wisa yani agahdarîn yani ez bêjim pir zext çêbû li ser Trump û gelek yani raya giştiya Amerikî raya giştî cîhanê bigiştî jî Amerikî taybet yani pir zext kirin ev yani em çawa helîfê xwe dihêlin helîfê hêlin ber Daeş yani ev hiç ku Trump yani evekî wisa bike fakat yani em gerek van tiştana pir mübalağa nekin dedi Rastî em wekî Kurd zû tên yani em pir atifîne ya yani em zû gerin dibin zû sar dibin zû bawer dikin zû yani bê bawer dikevin yani carna hinek tişt hene belkî taktik bin ji bo got daxtê daxînin hinek tişt ji bo fehm bikin yani hela em çawa difikirin yani û duê hevtinê dil gorî ku ez zanim gotibûn işte em ê Tirkar hevtin bikin yani işte bu ev çuynawan heye eme bixwazin şer bisekinin ve hewldanê me çêbû bu em şer bisekinin yani mesela ev mijarana derbas bûbûn mesela ji bo Kobanê yani wê çaxê dedi xeterî pir li ser Kobanê hebûn belê yani hatibû gotin Kobanê me hevr Kobanê rizgar kiriye û Kobanê sembolekê û Türk
yani Daesh Kobane بالنخس Türk pir rahatsız bun çma Kobane neket. Nahat xwazin mugot ya yani kari go Daesh'in kari bikra ya ja Türk veya bikin. Jibo yani pevist müdahale bekirin ko yani Kobane ji nekev nafşardı. Yani dina ve ama vakit çahatiye ukirine ve ego uzağım bejin agahiye meçi. Pişti ve peyvendiya telefoni jî dîsa fermandarê Hesedê Mezlûm Ebderagand ku ew ê careke din dest bi şerê li dijî Daişê bikin şaneyên wê razayî û balîkariya koalasyonê hûn çawa veya ji me re şîrove dikin. Yani hatta naha ez tenê şîrove dibêjim bi rastî ev malûmat min haş te bihîst yani min yani ji ber ku pir yani pir kar heye û deqe maşallah yani her serê saniye jî guhertinek çêde pir guhertin pir zûn yani carna mere ber jî nagê min veya navarokayê bi rastî ez wek malûmat nizanim ama wek şîrove ev tê yani du mane jê derdikevin yani mana ki wê şerê him ber Daeş berdewam bike koalîsyon wê bimîne tê wê wateyê yani yan jî em bêjin Amerîka jî gotiye em ê berdewam bikin tê wê wateyê fakat ji ber ku malûmat ciminînin bi rastî tenê şîroveyî yani ez naxwazim têdî mere vala ji hev re hêviya çêke pir rast jî nabe ama yani wek şîrove eger wisa ew kiribin wê çaxê yani wê çaxê hebûna koalîsyon hebûna xwe li vê derê wê çaxê dirêj dik yani belkî mere encamek wisa derxînin hatta yani tiştek wisa jî şert nîne yani eger bêjin mesela berê digotin em herin Iraqê ji Iraqê êrîş bikin tayara ji bo Daeş yani ez tam deqîq nizanim çi hatî baş gelo ji bilî bajarê serêkaniyê wê hin deverên din jî dibin vê metirsiyê de bin em bêjin bajarên mezin Mîna Qamişlo Dêrik û her wekî din na min got di daxuyaniyê de hat gotin ku tenê serêkanî û girê spî yani divê ev cî guhatî nîqaşkirin fakat yani em de heremekê de û di welatekî de ku tu qanûn û tu yani axaftinê îro sibê nagirin tiştê ku îro tê gotin sibê pir hesanî tên guhertin yani rastî em wekî biner wekî Rojava wekî Bakur û Rojhilatê Sûrî pêwîst e em xwe ji bo hemû ihtimala amade bikin em vana dibêjin miletê me dibêjin yani her tim em yani me tirsînin ne wîsayî niha binerin tu xwe ji bo tiştekî ihtimalê nebaş tu xwe amade bik wextê bû tu jêr hazir wextê nebû ji xwe baş yani ama eger tu jêr nehazir bi û bela hat ber deriyê te tu bê hazirtî tu vê carî dikeve valatiyê de ji bo jî em biner destpêkê te dî du gotin hişûdat diçin ew ê girê spî û serêkanî falan ama cihêdinê jî yani ne wekî wir bijî cihêdinê jî şehadet çêbûn cihêdinê jî yani ew çêbû em hewl didin binerin em hewldana me ew ku em herêmê xwe biparêzin û hewldana me ew ku kes yani zarar nebîne milletê me zarar nebîne ama her tiştê ku em jî dixwazin pêk nayê yani ji bo wê pêwîst e em xwe ji bo hemû ihtimala amade bikin ku çi çêbû em jêr hazir bin yani hûn daliyê leşkerî û siyasî de hetanî çi astê dikarin li ber xwe bidin kaxetê we çi hene hûn ê çi mûnaweratan bikin vallahi pirsekî wisa kitap jêr lazim yani ji bo gumere cevab dersiveke dirêj e yani ez veya dixwazim bêjim yani tiştê hem daliyê askerî de hem daliyê siyasî de encamê de yani ev hêzaya soz dayê vî milletî û wî biparêze û divan 11 rojên derbasbûyî de eveya pir aşkere derket holê yani bi rastî tu nêzîkatiyekî du dilî derneket pêş û dünya û alem dîsa yani yani rabû ser linga bi rastî eveya em gerekî veya pir baş bizanin wekî gel wekî şervan jî yani ev emel xwe xwedî derneket ve alemê me xwedî derneket mesela diqet bikin rojayekê serêkaniyê biketaya wê encam ev baya ne wisa yani ne wisa yani berxwedanî demek ki binere hemû raya giştiya cîhanê li derdora te kom dikin ji bo esas emin yani em daliyê siyasî dijî her tim yani wekî tev de jî dibêjin
و ریوبریا خوسرجی یعنی خطا صور نینه یعنی جبو برجواندی گلی مچ پیویست بکه مناوراجی پیویست بکن نظام بیجن جانا تدید تو گاوه کی پاش داوه جبو گو تو گاوا پیشت بچه جانا الگور مکان و زمان تو مجبور حرکت جانا اولویات تتنگو هرتن yani em gerek ki nerm bin em gerek nerm bin yani em ne aşk bin jbo em zubişkin em nerm buyun deheli got tuxal gori vada tu şekil bitxat zanne ez bem dve dema derbas buydu yani performans ki baş hat nişandan em xosağlan bigirin brasti yani berxadaniya xosağlan bigirin bera ihbat merçene be bera em yani henne usahama zu em encam bigirin yani dibeko yani hinek eşçi be ama bera encama ve serkefti bera encama ve serbilind be bera encama ve brumet be jbo jaz bejim menavre siyasi ji askeri ji ve çebibin em şerden yani usahar tiş vak mustakim naçe yani ve daketne ve hebin hilkşandne ve hebin fakat tişte muhim em bawariya xwe bi serkeftine em gerek wandanekin peviste em hevdû bigirin hêza manevi pir muhim divan rewşên wiha de em herkes yani sib disib bera em ji hev ne mehcûbin ew gelekî muhim imtîhan ve em wekî gel di imtîhanekê derbas bin wek şexsî em di imtîhanê derbas bin em li nirxê xwe derkevin xwe derbikevin ve çağa em karin ji dunyayê bêjin hûn jî tedîl me xwedî derbikevin em ser vê mebdeyê bimeşin gor qenaeta me ev tekoşîn û ev berxwedanî bê encam namîn û em ê encam bigirin yani baweriya me wê dawîtirîn pirs daliyê mala Kurdî de çi têkilî were çêdibin gelo raya Kurdistanî çi ji were dibêj Vallahi yani من جوینه که گفت ما دنیا و ما yani İsrail و جامعه عربی جاره کمین جبو مجاره که وکف داخو yani dedim. Demokrati و cumhuri جاره ki جبو büyere ki edbiniyek. Ma dünya ve alem kiriyek ama em ne buniyek. Yani pırt işte ki ayıp bu şermek mezini brasti. Dve derbari de havuldan henüz yani veya bejim me yani çam bejim me amadakariya xweda diyar kirin me got be şartu be yani be merci yani anha agir bin maleketi ne usam nikarim bejin kam şxor nizanim mijarên cuda bikin em piştî go me agirê xwe vemran îdî her yekî tîcahê wî çi nakokî wî çi rexnî wî çi xeberî wî çi bera wî çaxê bide yani fakat yani ew idrak nîne او وعي ديروكي وعي سياسية جو بيوست هبه براستي كيم يعني هالوسط مثلا هناك أطراف قلكي باشا أما هناك أطراف جي بردوام يعني يعني شانس هين جوار شانس بكري أما يعني وصل أو إيش البندام أنا سكنة يعني جبوجو أموارن قالها دبيجن عسى أن تكره شيئا فهو خير لك نه بلكي يعني ما قلت بهلنكو بلكي أو مصيبة جبو ما بب يعني شادك ببركك يعني أم ورن قالها يعني نظام ويكينغا يعني تيكا من فرقة خطرية أقول سرما از نظام أما دي سابريكا راديو أزخوازم بيجم يعني أم نكبن حسابي بچوك أم نكبن حسابي بسيط بنارن يعني بسياسة مزن وبيكتين مزن دعوة مزن تين رزقار كرن بمصلحة بچوك وبحساب بچوك أم حساب بارتي مارتينا ماي أفرو جافا هر نه پیاده دمینه نه کسه دمینه حتی مگو آنه گو پراد گرتن جبو تید دجبرتیا روجاوا بگرن نما کس پراد دوان گرک اوجی بخابتن جبو روجاوا رزگار ببه جبو پراد بگرن yani منه جبو دجبرتیا روجاوا پراد گرتن yani جبو yani براستی پیوست ام لدردورا نرخی نتوی ببین یک پیوست ام yani نکبن حسابی پارتی بوینه ده یک اوامه هی ارمان جامعه یک اولویه منها هی اوجی پاراستنه و نرخی نتوی پاراستنه
پێویستە هەر کەس بوێ جدیەتێ بوێ حساسیەتێ و بباقل حرەکەت بکە ئەم وەندا بکەن ئەمێ هەموو بەهەورواندا بکەن یعنی ئەس بێم بانگا من داخوازیان me ew ku em yani safhê berê bigirin dijmin girtiye binar dijmin hemû bihevr bû yek hemû partiyên Tirkî dervê HDP bi çepê xwe bi rastê xwe dijî me bû yek çima em bihevr nebin yek ew ji bo got me tu nebikin dibin yek em jî ji bo xwe azad bikin bibin yek çima yani em helwestên cuda bidin nîşandan şermezariyekî mezin bi rastî ji me re dîsa min got me dünya û alem hemû yekîtiya wan çêkirin em vê perçebûyînê şermezariyekî mezin ji bo me متوستاند زور سپاس سندما کوردیناسیونا تفگرا جواکا دموکراتیک برز فوزا یوسف گلک کیف خوشموش بو وی درفته لورجی هم دیگه جن داویا بشه خواج پروگرام سیاسی بندواری مبن امی لگل هجماره کسایت اندنجی پیوندی و هفدی تنام بکن هر شاد و بختار بن